Sarbag kayo akabalay ka. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito lang ti pangidul-duli na kitisagay sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ketnat na ditabok yaw. Unay na itan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Ingagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Lakay, kitaom da ito'y comment ti anak ta iti Facebook. Apay ay bakay. Kas laglagaw ka pa'y. Kasanukot comment daytan. Makita ti sa nga lubungan. Kababaen. Nan, kitaak man. Kitaam ane. Binagbagaan tala nga rodan ngagsingsing putan. Agampang manan. Na. Nagloko na ito yan nga ubeng. Iyaw awis nakit din nga umay na dito balay tapno agiin narakop da. Ay, saan na mabalin na ito? Onay na ito? Nagturad mo tayo, tirusok mo ang mga awis iti tao nga umay dito balay, jing. Balay ko, kunampay. Anya manan ti basol ko tatang? Kinaampang. Manan? Kat naglawag may. Kastaw ito comment mo. Umay kayo aminan dito'y balay ka. Balay ko kunampay. Taagi narakop kayo dito yan. Makiin narakop akmad. Kasta ito comment mo. Anyan, akinasarampiting dayta. Unay daytan kaka. Nakababain dayta jing. Agkatawa ka pa'y laay. Alangan mat, nga agkomentak iti dakas tatang. Na. Apay, tagisaya atam na dyan sinasayat ako men. Saan nyo anaawatan tatang? Saan nyo nga amo dagijay at terms? Ano na kita terms na ibang bagam? Terms iti book piece. Binaliktad mo pa yan dyan pisbak. Book piece at talaga dagijay tatang. Katdenggan nyo tailawlawag ko na niya ti kayat asaon ti inarakop. Anya, at akari pa yun sa balay kayat asawan ti inarakop. Ada ti makun ko na nga inarakop kat hag iti Ingles, yakap iti Tagalog, arakop iti Lucano. Ngem hag kung kunamay palo-palo jay. Imbagak mutin iditi kayat asaon ti palo-palo jay. Just kika tao. Nagadayo mo na ita English iti palo-palo jay. Saan mo't ahag? No di kat surot. Surot ko mga min Tano Ilocanom ti palaw. Surot. Sumurot. Kasyay. Saan nga rudmat hag? Wano dikit. Dikit manan. Nagalas mo't nga minano kasta ti bagbagam iti tawa di mamamaw. Dumkit kan kanyak, taarakupon ka kung kunam kitdeng. Makapadurman a pananutay. Kasjay nga ron mo tatang. Man, ano lang nga ibagayo ti palaw wano suraw. Itatangot. It's a secret nga rudmat. Secret tatang. Secret. Ulay day tangkaka. Sinipangol mo kuman ada dyan nga ampang. Takasanulangan no may ngagpaiso dagiti gagayim na dito'y balay kat agiin narakop. Kada agiin nagagdan dita. Di pa'y kat kaslak klab mutan to'y balay. Kababaen. Kasto na jay bakay. Ti kaya't asawan jay umay ka dito'y balay tabisitaam ti balay kao. Kastaoy.
biro kam ti profile kao. Anya? Nagadayumutan ti kayat asawon day ta. Akat, jay agiin narakop ngay. Anya mga rog ti kayat na asawain. Hag, wano yakap. Ti sumat, arakop. Saan tapalo-palo jay ti kayat na asawain. Surutan da. Jay ngay palo-palo jay. Gets mo out. Ay, loko na jeng ubeng. Kasanon jay padak asaan ang makaawat. Di pa ikot dakesan ti matang daken ko ana. Saan tagkikinaawatang damag. Unay daytan kaka. Kumusta ngayon ni Jingjeng Apok? Diyak ka mo, Lola. Sana yung black time na diya tao. Kaasimot. Diyak kaya't atulungan ti tao ang managuyaw, Lola. Kano agid daw iti tulong. Kan mandaran nakakasla daing paidulin na. Diyak kaya't ti arugante at dumawdawat lang. Kaisuan, wisok ko nam Apok. Ayun gayam. Adamanon sumagmamanaw ang nagkidaw iti tulong. Sige, Lola. Agibasa kay nga ron, kilatisak man ang bag, no rumbeng at tulungan, wano saan. Kastaw ti kunana. Ang paspasikal ti asawak, Mr. Handsome Boy. Di la mabalen, tagkidaw iti tulong. Anya tulong, kunayo, Lola. Nervous. Urayan tayo, ti-reply na. Nadan. Napaspas mo't. Basta kwarta. O basaak. Mangtod ka kuma iti pangarkilak itambulansya. Back and forth. Na. Pangkaan ko. Kabayatan nga urayak ti panagpas ngay na. Una detan. Kastamot apang meriendak. No santo pala nakaanak. Pakikwintam langan no mano amin. Katap no sana kakumurang naynayunam tumubasito natitin mo. Apa yakas to iti panagkildaw na iti atatao. Agura kaman ta, i-announce ko langan iti video ti may sa abanag. Sige Lola, isimpayo na ta cellphone na may sa ta aga-announce sakman. Da kayo kakabsat, ngagkidkid daw iti tulong, pangaasyo, taday talaga, ngagkasapulan ti ikiddawan nyo. Ken saan da kapagkwintaanen kakabsat, ta kinaawan ba inraytan? Agkid daw kailangan rudan iti tulong, parigatan dakpay. Pagsakitan nyo pa iti ulo. Sapay lang kuma, ta nalawag na itan. Ituloy ko kadipay tagbasa, Apok. Sige Lola. Mr. Handsome Boy, kaya't ko ti makisusyukan ka. Ngam, maamuak kumano-mano ti porsyentok. Anya? Makisosyo? Porsyento? Ne. Anya't sasawan mo dahi tatao? Ang mabitla ang tadamagak. No, anya ti kayat na asawan. Rayon tabi ti reply na. Napatak ag-reply na gito. No may papaniti kwarta ti saritaan. Kakat anyat ko na Lola. Kaya't kumati tumulong. Ngam itad kun ka ti kwartak. Tasikan ti mangipabunar. Ngam ikam iti interes na. Nagalasan na kita at tao. Iba kayo Lola, nga ison ti makaam mo, nga giwaras no kayat na. Saan na kon nga ibibiyang pa, nga estrisan? Ay, mas daawak kaya na ti tumulong, nga madamot interes na. Kasi kapay ti pirwisbun na. Si kapay ti pagkidawan na iti porsintaw. Loko at tao. Awan ka din ti sabali, Lola? Ay, kadupay Screenin nyo langan, Lola. Agsakit ti ulok, no? Ibasa yung latan na direkta. Awan pa'y limpyo kadakwada nga agkid daw iti tulong. Una netan. Anak, binagbagaan da kan ngagbalbalew.
Saan mo nga aramidin, dagiti sana nasayaan. Nasaya at amin nun nga aramidok tatang. Saan ka ka rin, ngagpuy-puyat, ngagsilsilpaw? Saanen? Ang agpuyat taklaang muta, no makipag-engagement tak. Manain. Un atatang, tanagpartak nga aggrow, ti flowers kuno kasta. No maki-engagement ka kat agraw, agtubo ti flower mo. Anya man na kalukwan na ita dingjeng. Saan nakalukwan, lolo? Anya na ta flower man nga ibagbakam. Follower for long. May day tatang. Kasano man na ita? Kastoy tatang. Pinpindaek amin at tao dito'y lubong, apakigayiman. Anya, kasano ko maamapimpindam? Babaan ti bukpis Just kikamot. Imbaglakid din at maawatak na iti agbabaliktad nga ibagbagam. Bukpis. Ay, unay daytan ka. Ituloy ko tatang. Gayim amin ida. Ag-like, ag-comment, ag-share, kan ag-follow ak kadakwada amin. Tapno kasta mo't taramidin da kanyak. Iti kasta, maka-million flowers sa mat. Unay daytan ka. Anya ti kunayo, Lola? Ada friend request kan nag-follow kin ka. Ngeg, tinagan na. Ngig. Wag, Kasla kabaliktan mo tinagan na jingjing. ay talaga kasta apok. Tinagan, kat ada mo la kabaliktad na. Kaslamot ajay lala. Ada magnagan iti al-al. Kasla nabaliktad laeng. Jay mo nit anagan. Ada mo tintin. Iso nga ada mo jingjing. Tada mo ngig. Una daytan ka. Kahit makigaygayam kung nag-follow kanyak dayta ngig kunayo, Lola. Well, iso nga aksipa ka rin. No nasaya ti intensyon na kat aksipon yon. No spylaan, i-delete yon. Ay ka, aksipa latan. Tadya mo amaw no spy no saan. Nay, nag-message adagaws. Iba sayo, apo sekretarya. Sige, kasta iti mabasa. Ada ka din na sa wayaw, Mr. Handsome. Saan ba't nagpatulong na ita? Sige, ituloy yo, sekretary. Tanuawan pa ay, agpresenta ako Anya? Ay, iba kayo, saan nga asawa ti kasapulak? No di kat babaunin nga all around. Sige, isurat ko. Orayon tati reply na. Nay, adan. Sige basaag. Oray, babaunan laangan. Kuna naman. Na dapat tuloy na. Ang masapo lang madanon mo, ti presyo. Anya? Ay, naglukaw. Ay, kastoy ti bagayo, Lola. May salaang ti requirement a kasapulak tapno awatan ka. Kasapulak ti true copy, ti birth certificate, ti lola ni nanang mo. Kunayaw. Unay daytan ka. Anyamot tong tatang. Agtudo manan. Sapay rumwarak pa'y kuma. Apay nga may narumwar ka pa'y laag. Basta da papanak kuma. Ngumamuyo tatang. Talaga asa anak apo masay ti dadya tao. Asinaw. Ni Mr. Agle, ay Mr. Handsome gayam. Makapaannawil mo nga miniti dila no nakita mo niti personal ti may sa tao. Uyaw mandaytan. May pasubukan tumanan ako na. Saan mo, tatang? Nailawan ko laang mo. Diyak mo't imparupay, takin rupa.
Masapaw ang mamaminsanan na may katmaw ti kinalaing mo nga aguyaw. Taday ta tinakaipasumwam. Wen, tatang. Sorry. Apay, nagkid daw ka manan, ititulong ka ni Mr. Hansam. Sumsumbre ka klaang mo't akatulong. Ta isupay mo't aja ma-income ko. Kat na ang susweldo ka mo, itibukpes ako nam. Talaga mo't tatang. Naragpat ko nga minan ti 60k minutes bows. Kan 61k flowers. Ay, 16 gayam di flowers. Anya man na ta, bows? Tong ad. Saan, tatang? Diyan ngay mo mang buy-buya kadagiti vlogs ko. Just kay views sa nabaws. Makatikaw ka. Ang kakanat mo, tibalikas na aramata mo. Tatang, kasta talaga dito'y lubong ti tagtagainip, mundo ng panaginip, world of dreams. Mangarap ka para magkaroon ka. Kat adtoy, naadaan akon iti 16 flowers. Followers ko naman langan. Nasayasayat mula, denggan ko na ta flowers. Yaman, dagitan bows flowers. Anya, manwa milyones mati masusuldo mitan. Ragrag patak pa lang ti sweldo 100,000 pesos, tatang. Wano 200,000 pesos. Nagadumutan na itakayat mo ragpatan. Awan marigatan ka mang ragpat iti na ita. Ada manon aya aswildam. Adan 1,500, tatang. Langit ken nagamot. Gayam ti kaadayo ti panakaragpat mo iti 100,000 pesos. Just kay sang ribu pa'y mo't lagayam ti maswildam. Oray daytan kaka. Imbag pala napan ka naglako-lako ti kumpormay. Ano, simrek ka kuman iti trabaho, tapos agsweldo ka iti 5 mil, agingat 10 mil. Uwan nga rod, tatang. Di nakmat ngamin kayat nga awaton ni Mr. Handsome Boy. Kalakwanto mat namin ti amam, na ita ibagbaga mabukpes, tinang baliw iti kababalin mo. Awan maganab mo iti na ita, makilinlinlo ko kalaang dita. Saan mo't nga amin tatang? O di inaklon mo matlaang nga makilinlinlo ko ka. Saan tatang? Isardeng kung ta makabanugan na talaga. At tugtugkel ka lang may makabannog ayanay ta. Makabanog, tatang. Nang runa no basit ti sweldo. Sa nga ribu laeng, kun 5 gasot. Ngam 24 hours nagtugtog kelak iti cellphone. Like ditoy, like ijay. Comment ditoy, comment ijay. Follow ditoy, follow ijay. Nagtaytayo kan ti matak, tatang. Pati ulom akat agtayo ka. Madamdamakit di akat maitugkelan ta ulom iti abot amang alun-unken ka. Ay, wan nga road, tatang. Mariknak ka talaga nga agkapsuta ko niti kapupuyat. O niya, ragpatem ka di pa iti ibagbagam 100 kada 200,000 pesos. Mabalin amaragpat ko, tatang. Iti tagtaga inuplaan. Ngam iti tunay na buhay akit pulos. Ajak maragpat nga uray kasano ti kinapositive ko. Talaga may, okay, namurmurayan kan iti kapi-Facebook mo. Bukpis, tatang. Ay, saan ka pa'y maglagayam anamurmurayan? Unay daytan kaka. Namurmurayan akong tatang. Nabambanuga nga rudan. Kaya't kunti maturo ngay naldaw iti 24 oras. Taadon ti puypuyat ko talaga. Sakit ti maornong mo sana kwarta. Kada flowers kan inarakaw. Ay unay daytan kaka. Sa nabali, tatang, tentun bigat, ikarik. Inak sumrek iti uraan niya ditan anadalo sa panggedan.
pipiapay at damauray mo akwarta. Sumrek kay ti trabaho, tapno da igatang mo iti bukpes. Saan ka na ta bukpes ay bagbagam. Taday ta bukpes mo, kat sakit ti mauray mo, iti kapupuyat, kan kadudumog mo iti selpaw. Uray da itan kaka. Ditan gagayem, tinagibusan, ti pakasaritaan tayo ditoy. Unay da itan kaka. Adoy ti pakasaritaan ngin kam pinauluan. It's a prank. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Unay daytan abanglong Ronald. Kan kasta unay ti tarakim Kaslamapan ka makisala iti dayta adjar mo, lakay. Kastoy mo ta sigod ti style kon bakit. Uray di agdat-dato nakpailakin ka. Nay, kita ang mga nod da maayayo nga agsublikan ka kadagiti ex mo. Ay, unay daytan bakit. Sino kumamot ti maayayo nga. Adamot amin na nasawa da. Anyat amok ngay. Si kalaang ti maayayo kanyak bakit. Ti kunam. Nya. Kaya't masawan, saan ka pulo sa maayayo kanyak? No napudot ti ulok, awan pa kaay-aywak apulos. Itangay. Medyo. Apay ngay, medyo lang. Basta, iso ngamin ti mariknak. Ay, ayatin naklaunay ngamin bakit. Iso medyo kunam. Ngamin, adda imon mo. Unay daytan kaka. Tatang, adda ka di damagag. Anya dayta, best. Apay no, agpataraki kada agpabanglo ti may sa lalaki. Adda pagpatarakyan na? Apay, agpatarakay ti asawa? Diyak amukan kwa na Wala, agimon kamay nagpatarakay. Saan mo, tatang? Kasto dayta, anda nagiti lalaki ngagpataraki da, kanagiti asawa da, wano nobya da. Adamat nagiti lalaki nga style da raytan. Anya, nasumbatak ka din, ti saludsud mo. Sapay lako matasyak lang ti pagpatarakyan ti asawak, tatang. Ay, masigurado kasi kalaang tanasingpat ti asawa. Diyak nga rod maawatan, tatang. No, imon ko daytoy. Wano agparparik na kanyak. Ay, best anak ko. Imon mula dayta. Unay daytan kaka. Lakay. Apay ano agrubwat ka kat kastaunay ti papogim. Di mo ammo ti pampamayam iti buok mo. Saan amalmal pas ti panagsagaysay mo. Bakit kaya? Sipsiputan nakmanan. Labnak launay. Iso nga, ada imon mo niya. Anya kumamot aga pong agimunak. Siyempre, addalaeng dito'y barangay tayo ti ex mo ani Kristal. Pasaray agsabat kayo pa'y siguro, wano agkalugan. Wana daduma. Siyempre, saan anay gagara? Naira na lang, may sakit nga rin to'y barangay nga ayan tayo. Agkat katugaw kayo kadima, titi tricycle, wano jeep. Ay, adalang mo, isang paminsan. Awan mariknam, no agabay kayo. Ne. Beth, bakit? Apay na kita nadamdamagam. Agim-imon ka niya. Ay, saan? Apay kung mga agimunak. Husto ka. Sa narumbang agimon ka, ta sikatin kalaysak. Sikati inasawak saan nga iso. Saan nga iso? Ngamin, nakisinakin ka. Ngam hinabol mo pa'y laeng kanukunada. Kasi tinag ko na. Ay, nalalengkat ngam siya kung naita nangibagakin ka. Makit-kita namot siguro, idi Bakit? Saan atila mapampanunot mo mga alyakin ka? Agkan ka man kindi, sakbay rumara. Tapno saan atila mapampanunot mo. Nay, di ka ba't agkot-kot
Agpampanunutak ngamin. Anyat pampanunutan. Pampanunutak ti agtaytayak iti utek ko. Mala, ingkantap no di ka maladaw. Apaya kasta ti babae nanang. Ay diya ka mo iti asawam Gamti mo kat kasta ti babae nga daimon na. Ay, insecure nga ta ti asawak. Ay, saan mo't siguro Gamadabasit imon na. Taay ayaten na kaunay. Ken kasta talaga ti maik-iken iti uneg ti balay. Saan mo't nga minarumrumwar? Uno saan? Ang mga nagpakpakaraw. Tila madamdamag na. Masurunak pa yan o daduma. Jak latot tutupan. Jak kayan nga agriri kami. Husto ka anak. Nututupam. Sa madamati imon na. Ay gubat Ay, kasta yan anak. Wan. Iso abay-bay amlaeng nga agimon. Tama uman tumot laeng. Kan makita na, ngawan mo tirumbang nga pagimunan na. Awan makita na awan mo talaga nanang. Dasaya at ano kasta. Iso nga agsingsingpet kamat. No damang sulisog ken ka dita itarayam. Ay, unay daytan kaka. Apay, bet anak kao. Pag-imunam ni Kristal? Nagkunamot tatang. Madamag ko lang mit Saan ko apagimunan da dya nga ex ni Ronald? Tanapimpintasak mo't ngam iso. Kan siyak mo't ting kasar ni Ronald. Imbag tamom rayta. Agam kaslagim imon ka nga men. Apay tatang, ibagbagan ni Ronald kada kayo. Saan mag? Agam madala dinamag na. Agam bayam na jayay. Awan mo tanyaman na. Amuyo nga min tatang, masursurunak kin ni Kristal. Makita o di pag-imuram. Ay saan tatang? Masurunak laeng iti style na, numayra na ngagsinabat kami. Ano na kaya nagsinabat kayaw? Kita-kita anak. Sa kusi-kusilapan nak, akasla na sakit tinakam na. Saan kumot nga inagaw ni Ronald kan kwa na? Ni Ronald mo tinagdaton kanyak, kat inaklon ko, isuwain kalay sa anak. Anya kumangit ipagsakitan tinakam na kanyak. Kun may sa, damot ton asawa na. Di, awan nga ron ti parikot Ni Kristal ti parikot tatang. Ngamin nasakit tinakam na kanyak. Amangan mat no kayat na pailang nga agawon kanyak ni Ronald. Ay, imposible mat adan pamilya di tao. Kan may sa. No, ni Ronald ti inayat na saan kuman anak ki asawa iti sa balay. Nakidin na latak kuman ka ni Ronald. Isasan mapag-imunan da jay anak kaw. Uray day tan kaka. Okay, ba't tan libet nanang? Anya ti kayat mo asawan. Saan mo tan nga gimimon? O di kad nasayaat. Isuan nakalaglag antirik na karumrumoritan. Alakit kita inyo tinasaya at alinangan nyo tapno saan na madadaal. Una nang, angawag pa nga ron no daduma, kahit talaga saan nga agimon. Nasurun laang kin ni Kristal, takusi-kusilapan na kano. Mas dawak mat kami ni Tidadya Kristal. Kusilapan na ni Beth gamsyak saan. Ay talaga nga agimon, ano kas dyan? Isa at yaramidak man kat saan kun apampansin na ni Kristal tapno dwa kami na kusilapan na. Unay daytan kaka. Ay nalakay, masapul pa'y patakderem dita sango ti buok mo sa kaikan iti gel. Taktak ken gastos laang dayta. Tapno sana makuso no agangin. Bay amlatan ama kusukuso ta nalakamot lang nga iyamoy palikod. Taktak laang dayta. Kaya't kung aron mo ito mainlab kalatakan niya. Mainlab kay ti kinatarake. Unay daytan Ronald. Uray saan mo nga stylan tabuok mo, nataer kalatay ti panagkitak. Thank you bakay. Maagkan ka no kasta. Uray saanen, ibagbagak lang ti pudno.
Uray simple laeng ang nakasagmoy tabuok mo, mayat. Mayat mo't lang no medyo maikan iti gel tapno natartaraki aklang matakita na. Unay daytan, Ronald. Iprank ko man ti asawak. Ta pagbali nag-vlog ko. Di na amo nakapwesto ti may sa cellphone. Kat ti may sa, adda makikita a video. Asit kakon ti asawak. Wan gayam bakit? Gritan tanto man ti may sa agayam kaw. Apay ayang, Kasangay na inton bigat. Kantaan taman kit di ti pangkablaaw. dayta makitkita dita nga ubing. Dayta da dita video. Wan, ta kaanakan na rayta. Ngam, adda di ta tigayam kaw. Kantaan ta Una, dayta lagayam. Nalpastan a kinantaan ti pangkabla o tigayim mo. Asino aya dayjay? Agore kata, gitek pay. Pang pinal na kablaaw. Naragsak a kasangay mo, ex. Ha? Ex, tinagan na? Saan? May saray ta karagiti ex ko ini. Ha? Ni ka di kristal? Saan? Ex ko, ngam saan anik kristal. Nukasta, at dapay sa bali nga ex mo. Ket no taluda. Ngam isuda tinagaram kanyak. Isa nagbalin a kaayan ayat dak. Kasta ka di? Way bagay. Angam, nay, apay alimidam tarupam. Ex mo mo't gayam ti kinantaan ta. Nakipagkankanta akpay mo't. Sana dakes, ta gayem ko lang matan ni ex. Mabitla nga, ta agpakadakin ko na. Sige, ex, bye-bye. Naragsak pa nagkasangay mo. No amuklaan nga ex mo dayta. Sa anak ko nakipagkankantay ti birthday song. Madit inaramid mo. Saan ata agayem kami matlangan? Asino dayta nga ex mo, balasang? Uy, malasang pay. Anya tinagan na? Kanagnagan matlang ni kristal. Ang mga nunimutla ang kristal dayta. Sabali a kristal. Amum nga ex mo, kablaawam kit din. Maminsan lay ti makatawan bakit? Agkinkinlablaaw kami. Saan ka di mabalin adimon kablaawan tunggal madanon ti kasangay na? Ay, sana bakit? Masapula kablaawak lata, ta agayim kami nga minin. Nagbalin kami anasingad iti tunggal may sa. No kasangay ko mat, kablaawan kan kantaan nak mat. Ex mo? Kablaawan? Kan kantaan na kaatinawan? Nagsaya atan? Wen bakit? Talaga nagsaya at tilinangan mi iti data nga ex ko. Isukuman at inasawam. Ay, di naman ngamin kaya tini. Isa sikan ti inasawak. Kat ita, agayam kami Houston? langan. Ado, adi kay bagbaga? Balasang nga ampang. Amo na nga da asawam? Makiin-in ng pangpailaan? Saan nga ampang dahi bakit? Makibarbar ka dalang kanya. Si papalubusak Ronald. Ingkan ije balayda. Tapag datunam, kalpasan na, ikabalay mo. Total, saan mo ang may sardeng ti koneksyon mo kinkwana? Ay, sana mabalin nga isnabag. Tinawan nga kinkinlablaaw kami. Masakta na no saan ko nakablaawan. Maawatam ko mabakit. Iso nga rod, nga ibabaon kan kinkwana ta maawatan ka. Agayam kayo, agbarkada kayo, ngam ex mo, nobyam idi. Di na kayat, ti makikalay sa ka. Ngam no nagmayat ko ma, iso kumat asawam ita. Exactly. Inayat mo ka di iti ka sa unay? Normal dahi tayo tag-boyfriend bakit? Naginayat kami iti kas taunay. Nagkanas asutilan to'y asawa. Amom ti kasayaatan nga ramidem Ronald. Agsinublan kayon. Na-prank ni Beth. Inaksurutan. Tay pakita ken kwa na to'y video. Prank lang na dyan. Isumot lagaya makanayon ti patarakim. Tada pagwapwam dita ni ex mo. Di bakit mo't tinisting ka lang. Prank lang na dyan.
Kita ngamin ato in video. Mayat na iti pang vlog ko. Di nakiraman iti kalukwam. Awanan ti ganas ko kan ka. Agasem, tasaan mo gayam amay sardeng ti connection mo kan kwa nakas gayam. Wen, gayam, girlfriend. Da kayon. Ni bakit mo? Arakopen ka man pa'y nga agkan. Ureak lang na isaltak. Unay daytan bakit? Kunak no saan ka nga gimon? Nangaruna pa no angaw lang. Pinaisumutang. Awan dayta. Iso akas taunay ti pa nagpabanglom, kas kada pa nagpataraken. Beth, baka... Siyak mamat ti rumarita. Agpaseksi ak mamat, kan agpaaramak. Ay, unay daytan kaka. Amom aman nangimon, prinang mo. Ex mo pa, itinaramat mo. Ay awan kagura na kan. Pagbabawayak nga ron nanan. Isa tulungan dakman ang makisaukan ko na. Ay aywan nyo. Ay, awan lat di ka aramidan. Saan mo ngay pra-prank, Ronald? Kastamot dagiti sabsabalay. Ta mga nubitugan da ka. Narigap ti kasta nga angaw. Prank-prank nga, binabagtet. Tinisting ko lang mat na awanan at talaga ti imon na. Ada pa'y matlagayam. Awan lat di ka aramidan, Ronald. Parikot itaday to'y. Basta tulungan dak ang mga ayo iti asawak na nang. Amok ngagbaaw mo't lang tigura na. No saan amasigod day to'y talaga adumakkel. Kat narigat ton amasulbar. Awan lat di ka aramiden nga men. O naydaytan kaka. Litan kagayem tinagibusan ti pakasaritaan tayo ditoy. O naydaytan kaka. Ket ita adtoy ti pakasaritaan arapoluan. It's a Prank Part 2. Dito'y programa tayo. O naydaytan kaka. Bakit? Apay nga mo nagkadi ka mala nagtuktok. Nagawan mo to nabain mo. Isungarod adito'y guest room tinaginanaak. Umay kamot mangisturbo. Ni bakit mo? Gurkuranak mo kat prank lang na jay. Prank ni bagbagam. Ti kunamkit di, ar-ara pa apom akanayon. Nga uray la imagine mon, akabkabla awam iti kasangay na. Umadayo ka. Sorry nga Rudit, bakit? Angaw la day jay. Angaw ka da prank, awan biyangkon. Ingkan ka ni Crystal nga ex mo, itan. Pagan anok ngay mo da jay babae. Awan na saya at kinkuha na. Oh, come on. Anya pagan ano nga bagbagam? Malaglagip ko payla dagiti sweet moments mi kunam Ni bakit mo? Apaya lagi pag ngay kat adda ka lang aruday. Lagi pa ma, tapno mapnag ka. Lagi pam, arapa-apam. Kalpasan na, ingkan makilubon ni Jibalayda. Kasano makilubo na kat addan pamilya na. Ay? Nakit makin inagawa. Nakakatkatawan niya. Unay letan kaka. Siyak mamut agarapaap sa iaplikar ko pay. Ano? Unay letan kaka. Napaot tigura ni Beth nanang. Talaga akasta iso nga ano sa mon. Kasladyak makaano san. Mabanlog ako namang lalailokin ko na. Alakat adakan ka dayta no saan mon ngay ayatan ti asawam. Ay ayatot nanang. Awan mo tanto serbikin ko na. Gumurgura nga raw, gapumot la iti kinasutil mo. Di nakmutin mapakawan iti kas di nga angaw ko kin ko na. Ulitak, anusam, tasikamot ti agkukutal anang prank kin kwa na. Gamok lang kasto tibo nga na saan ko kuman nga imprank. Nang parnway kan iti dungir mo. Adal ken kadaytan, saan munton nga iprank ni Beth, ken ore asino pa'y dita a tao, tapnawan parikot. Ore aso kada pusa, saan mo nga iprank?
Unay daytan kaka. Sikan ti mangtimpla ti kapimbaraw. Ready mix daytan. Ag may sakon nga agkapi kadamangan. Kasano? Di nakmutin kayat akasangot ti asawak. No di nakakayat akasangot ti asawam. Umay kalayo di tao ita datat ti agsangaw. Ang nasaysaya no ada pagsangwan ta abaluna. Anya ti kayat ti abaluna tata. Kay tengedan ken ibulon. Ay, gets ko na lang. Mga rami na to, iti imbaliktad na baka. Ha? Mang baliktad ka iti baka. Mang parti ka. Saan tatang? Tay kilawan na baka. Tay hapkok. Naimas ngay, kanmot lang iti hapkok adalam. Ay na. Ay, nagimasin barak. Makapaaliman. Itako man iso ano iso ti kayat yo tatang. Inak gumatang iti palengke ta dituyin nga ramidag. Ay dito ilatan. Tayaw awan mo man tila dingit mau. Asa na pampansinan ni bakit mau. Unay daytan kaka. Tapno mapunas ang tiguram kinila kay mo. Iprank mo mat. Jak mo't amot agi prank. Nagla ka. Isuro nakman nga rod. Mang tulag kamot ditan ay ti kabit mo kampay day. Sus! Madiaday tangay sursurom kanyak. Prank lang mat. Sige. Ibagam nga rod. Tapno amok ti aramidag. Kastay ko na kon. Mang tulag ka ni ti kayan ayat mo kampay iday. Asino nga iti tulagak? Mang kita ka na. Nagado dita. Nag-aguri ka. Ayam mo kon, ni uncle ko abalikbayan ti tulagak. Total, saan na pa'y anamit day ng uncle ko. Tanagnanaad iji Amerika manipod pa'y idi. Itala nga makita na nukas pangarigan. Ay, ni tata pakita. Wan, uray saan ko natulagan. Taamangan, no di namut kaya ti kakasta prank. Basta, ada nalagip kong aramidan. Awisam to ni Ronald, tagagaraam nga ilabas iti balay da Uncle Pakito. Unay daytan kaka. Loko kamot ngamin Ronald. Nagado kayo mo't ka namang babalaw kanyak. Talaga kasta, nagimula kan tumat, iso nga agani ka Unay daytan kaka. Kunam mo lang krimen ang tinaramid ka. Diyos kay. Jak mutlak at may karakaram. Talaga kasta Ronald. Ang di mo unay stress ang ti panunot mo. Amangan no madadaal. Sakyam latamot to na ni bakit mo. Uray talabs mo mat. Anya? Mapunas tumot lang day tagura. Ay ayatan na kaunay ngamin. Iswarinik na ti panangiprank mo kan kwa na. At ti ex mo ti pinang prank mo. Just ki kamot. Nagado pagprank mo. Nipay mo't ex mo. Wanya nga ita. Unay daytan kaka. Bakit? Uray kagurguran na. Agpakadak latamo na ata labs kamay. Salawasaw ka kidi? Kumusta nga ni ex mo? Anday ta ka man bakit? Unay daytan. Sige. Rumar ka laang. Bareng agsinabat kayo dita ket kasta unay tilag to tapusom. Unay daytan bakit? Lumagto ayamo ti puso. Agtibayo ata isaw. Agtibayo ti puso yu adwa no agsinabat kayo dita kalsada. Anya? Agsinabat kayo kuma. Ta aglin nagip kayon iti napalabas. Anya bakit? Naita emotion mo. Wild. Anya wild ngay bagbagam? Sika ati wild. Wild animals. Unay daytan kaka.
Ang damot gayang pagsayaatan na no gumura ni bakit mo itinapaot baraw. Dakas tatang, awan pagsayaatan na. Ada, kasi ta, saan ta makapagsinango nga agisyat no limpyo kayo kani bakit mao? Kaya tiyo asawan tatang, nasaysayaan na ginura kami kani Beth. Saan ba itakasta? Itay sagpaminsan lang, ba't atampuhan, Kas pasat ilin na ilaw. Sa nagurang-gura, nga agtinagiti sina. Unay na itan ka. Ngala, rugyan tang arunan marap tanay, magmag na ti oras. Talaga makainom kayo tatang. Ngagam na, saan tayo ngagbarta ka? Saan ba apay kat ngagbartek talangay. Ramanan lang mo ita sa paminsan. Kasi ta, nangaruna kat naimas na ita inarabil mo apulutan. Ala, sige nga rutan ta. Go! Bayag ma'am. Apaw gayam! Unay mo ito napapintas kan pasiksiday ta. Wan, Tom, ta iprank ko mamat ni Ronald. Talaga ang maprank. Kat ang mga numalos daw iti imon. Bay aman dita. Sige, inkan awisan ta ilabas mo iti balay dang kalpakito. Tapno makita na kijay. Diyos ki kayo maut. Mapasubuak sapay maut. Inkakit din. Tadda iti balay ita. Pinanawak. Unay kat ngaminan day ta nga imon. Inlove ka mo launay niya. Saan? Inlove ko unay kanila kay mo. Nagtaraki ngamin. Nataraki ayamot day jay. Gumurgura ka ngamin. Iso asan na nataraki nila kay mo iti panagkitam. Ngaminto nagkinawatan kayaw. Ay sos, kasta unay itong titaraki na iti panagkitam. Unay day tan kaka. Pangipanam aya kanyak Tom. Ipan ka nga ro, di nakakita ka ni bakit mo. Ta nariga ta, nuag pabingwit iti sa balay. Ha? Ispalam, iti pan nakasulisog. Anya? Nagsardeng tan dito, tagpaliyo ta. Aw, makitam day ta balay. Oy. Apa Ni bakit ko matiagday ti dya balkon? Naging narakop damatan iti dya lakay. Inagkantila kay timuging na. Ay. Madiday tuwi na makitkitak. Inaksandarupunan na dya lakay. Relax, Ronald. Mabalinta mo ti umasidag ije akalmado. Takas tati tao nga danakam na. Kalmado. Jak mapalabas da ito Tom. Mapantay ti dayta balay. Unay daytan kaka. Ngamabit lang, Ronald. Arakop lang mo't dayjay. Kan agak lang mo't itimuging. Sa bali dayjay. Nagturod mo't tintirusok ti asawak. Iti pa'y mo't makitkita ti tao. Ti panagkinas jay da. Uso daytan gayam. Awan biyang tilubong no magnatigartam. Anya? Ay, sana mabalin ko naklangarunan. Dumarutan. Anda ka matlagayam dito, Beth. Anya ti kahit asawan tinakita mi ka ni Tom. Anyat bibiyang ko ngay, tinakita yo. Day talakay. Nay. Apay day ti a tao tay tudurak akasta. Hoy, lalaki. Laglagi pa nga kay ti solar ho. Di ka dumarasudos, Ronald. Agbain ka basit. Sikat yagbain. Da kaya adwa? Mabit malay. Jak mangustuhan ti jar na ito'y alalaki. O sino kaya? Amangan no kayat mo ti madungiran. Unan ka? Kumabit lang! Di nakuyudan nga rakupan Tom. Ibulos mo man na itatao. Takita at tilay na. Apa yun? Sakbay nga damadungiran. It's a prank!
Ha? Unay daytan ka. Iso ti asawak, Uncle. Ano? Isumat lagayam ako nam nga arakupan kan agkaktamoging mo. Ha? Langgong kayo nga ubing. Sikamat gayam ta asawa to'y kaanak ka. Sika ha? Ay, namahisa anak mat, Beth. Oh, di ka sano. Quits kayon. Agpada kayo na napakigtutan. Just kay. Nagsakit pa'y tisakak anabadakan ni Ronald. Iti panangiguyod ko kan kwa. Ha? Anya nga mentar aramidin nyo aya Beth kaanakan. Kun anay tayon tinagan ti asawam. Siyak ni Ronald, tata. Pasensya kayo ni tinapasamak. Awalan yaman na. Maaguray kayo. Ada ka di parikot siyo? Awan matyamok, tata. Saan yun nadamagan dayta, Uncle? Nuwaman parikot yun, nagawid akmatan. Saan ka pa nga gawin, iha? Iho, tata. Iho no iho. Just kidding. Ala, ang merinda tayo pa'y amin. Awan pumanaw. Sige man lang, tapno sana gumura ti grasya. Saan nagumura ti makan? Siyak ti gumura no panawan nyo ti isaganak amakan. Ang sasango tayo pa'y basid. Tapno makapag-am-am mo tayo anasayaan. Hulay na itang. Sikamat bakit daniak na ipasubo? Kasanon, no nadanog ko ni Uncle mo, wano namalonak. Adda kami mo't nga ganawa. Ginuruguran ak lang arudan iti manungal daw. Imprank nakpa iti kasjay. Nalpasan, kasmet iti panangiprank mo kanyak. Saan tan nga raramidan ti kasjay bakit? Madi, sana nasaya at ibonga na. Madya talaga Iso asantan nga ulitan. Kan saan kamutin nga imon? Ta si kalang ti babae iti biyag ko. Siyak laeng ti babae iti biyag mo. Nagado kami. Idi mo't day jay. Si kamat. Jak idan pagan ano tadakan. Gagayem ko laidan. Kan adamutan pampamilyada. Kasto ka, Ronald? Imayak met ta nadamag kumet tinapasamak. Kala mo yung ubay. Ti agasawa nga agpimpin natag. Amo na palabsan kan kaluban ti pagkurkurangan ti tunggal maysa. Kaya't asawan na ita. No kalubam, wano palabsam ti maysa abanag. Saan na makita? Husto dayta. Kasta ti aramidan niyaw. Iti nagkamalyan ti maysa kan maysa. Tapno naragsak kayo lata. Kan ikabilangan niya mo ti Diyos. Tapno maliklikan ti panagbasaw. Gusto kayo tatang. Kano adasan niya nagkinaawatan. Siguro niya kapagsaritaan kan ornosan. Sakbay alumnak ti inay. Saan niyo ngay palubaw sa mabigatan tumanan na itaparikaw? Tatigura ket mayaray iti tulnag. Basit pa'y ngam dumakal aging kaabumtak. Isa sigudan. Ornosan itinasayaan. Saan kata pakarawan wano padakkelay. Sa awan na sayat nga ibunga na. Husto ti kunan ni abalayan. Ket suruten nyo dayta tapno na ornos ken naragsak kayo akanayon. Awan niya. Marami dyo ka di dayta. Una na. Kat sika ngay mat, bet. Ananang. Kat pasensyaan da kun. Maawatan da ka. Maawatan da kayo. Saan nakaroon na gurguraan bakit ha? Sikamot ngamin. Guraan ka, nagtalya-talyaw kay ti babae dita. Ha? Saan ba tadakas, no talyawon na laeng maat? Angam no, laukan na, iti panaggartam, ay makabasol iti Diyos. Tasigod iti Biblia kat panagkamalala dayta. No, gartemam ti babae ang makitam.
Anya? Dagita, ti saan nga mo, dagiti tattao asaan da kayat agbasa iti sao ti Diyos. Do agbasa, ken mamati kayaw, iti nasaya at abilbilin ti Diyos, awan ti rumso aparikat. Pudnaw. Uday-daytan kaka. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan tayo ditoy. Unay daytan kaka. Agrampa kayo manay nga gina. Sapay nagalas ti kastangay tsurain niyo. Nakabakles kan nangil-il asyouts. Unay daytan. Ni nanang mo, ni na maninaw na, manang aw-aws mi, mga anak nangalang, na amim inahumay. Pudno, ti ko na ni Trixie nga dakta. Nakapimpintas to pa iti panagbadbado me. Makapaduro may nakitkitaan. Naitakit bakbakitan na makipagbakbakles. Kas kada makipag-short pan iti nangil-il. Dugyot. Hoy, buseng! No, kayat mo, makiuso ka mo ngamin. Kaya't maasawan si Mang makiuso akmay. Kawan tapno di ka umapapal. Nagkula nga palak ti kasta pa nagbadbadaw. Makapadurman. Maday ti makius-usaw. Ay, ignoramos ka ano ko nam amaday. Kasanaon no uso mo ti agbrief lang nga magnani da kalsada alaman. Oh, day agbrief ka nga agrampa di ta kalsada no filmaw. Unay daytan ka. Di na yung naknis ngayon nanang. Ay, wungag pa'y sumat. Delaying tactics kamot alaklakayan. Ay, sukatan na itapagan anay mo si Mang. Apay ngay nga sukataki din. Nagsiksi. Nagsiksi na ito suot ko. Tatalaga mo ta. Sexy act. Anya, nalabos mo ti kinagraraman mo. Bakit? Nanang, kami mo nga nanang. Makitam. Kuna ni Trixie, sexy kami ka no. Naidaitan. Nenay, agsarsarming ka man ang Trixie, anak. Ngamin nangak, mani mo nginay nga ang mamama. Kit-kitam kilangam. Manipod kiday ngagpababa. Napindas ka ba? Maya mo nginay ngo nanang pamek. Wag, perfect. Maya mo ni angung maya mo ni hip ni lumak. Ang mamaman ti hungo awanang nabi ngayon anid say. Nay, daytan nabis ngayon arid say. Iso ngaya ngo nga anak ko mangima nituki anyak. Ay, apag-isaw. Kursunada na ka ni Dondorkyaw. Ibagpagana iday, apasyarin na ka. Saan mo't anak ka umay? At danto siguro. Ay, numaasawa na ka na jay. Solve the problema, manakaw. Naidaytan, bakit? Agkarasarming ka nagpusi-posisyon di ka. Awad kita agmut ati kinasiksik lakay. Talaga papapananangay ko mati pa nag-exercise ka. Iso nga ro na kayat ko ti agbado iti backless kada hanging tapno makita damot ati basit asiket ko kan tinalapad apatong. Sexy nga ro da makunamot. Agpaaram ka nga raw. Apa nga agpasiksi ka? Apay no agpasiksi akon. Agpaaram akon. Naglanggong kamot tinalaklakayan. No kayat mo akit agpasiksi ka mo. Anya? Ag-exercise ka mo. Angamayin padakalo mo na kita maasal mo ta. No, sexy ka mo. Ha?
Di nakamlatultuladan kin ni Trixie sexy. Ay, nakapasyar kayo mat, Don Dorkyo. Umay ko pasyaran ni Trixie nga anak yo. Ha? Sana ko ngagpalpalikaw ta sayang ti kanito. Amoy maten no pinasyarti may sa amaro ti balasang? Ay indo kasta, baro ka? Wana. Awan maten ti asawak nga Amerikana. Sa nga pulo at awan nagbalwag. Kayat ko ti anak mo. Kayat mo ni Trixie nga uray kasjay? Iti kayat ko asawan, ada diferensya ti isungo na. Saan mo't ati sungo na ti asawa? Ano ti kwarta? Kit mabalin ko ngay paupira. Anya? Well, no may paupirak ti sungo na. Perfect. Adong artista ti atiwan na. Nagpunaw kang nagpino ti kudil na agas la porcelana. Nabintas ti ropa na. Da kayo mat, ada nga ro diferensya ti sungo na. Sana parikot na ita no pagtignayan ti kwarta. Basta ay ayatek ti anak yo. Iswa pasyarak ket alukuyag nga kasar kami no kayat na. Ha? Kasar ada agaws? Nakas kami? Ay, saan mo tangam? Ay, depende ada ita. Ay abamkit din ti anak mo. Ta amuak no kayat nak wano anya. Lakay, si kanti mga loko'y kindi Trixie, tapno ayatan na ni Don Dorkyo. Baknang, kan adamo lang na. Ay kan saan mo't anauyong day tao. Mau ka na anaws ni Don Dorkyo. Depende ano kayat ni Trixie. Isunga road akasaritam, tapno saanan nga agpatay-patay iti panggedeng na. Un kunanan tapno malpas, kat masimpamutan ti sungo na. Kayat launay ni Trixie day ta. Amom, sexy ka no, akas kanyak. Ha! Anak, kaya't mo ka din ni Don Dorkyo? Mga ni mukno ni nak tatang haan mlas nik ito kaya ko. Ay, nasayat nga raw no kasta. Tika na tanang. Ang nawunaon ini 30. Nga agba launay. Awanan ni hamuno ini na niya alaay. Na anamo lang ana. Kang naan na ada uang tanah. Nay na ni hamuno na no maunusan ni ano songok manak naok. Wait. Mawatan ka anak ka. Kas ko na maon. Kaya't mau amaornos na tapanagsaom kang sungawm. Kungek! Kungek! Nahungi ahoy, kungek! Correct. Wan. Natangag pasaw. Correct. Mala, sangmam marudan tapno malpasay. Negong nanang! Anya anek gaw. Go! Sinyas mo ang mapantan. Just kay. Let's go mat gayang. Naidatan. Kaya't ko nga amin nga ibalikas na wano expression na wano anya pa dita ket i-translate yung agasawa. Na kayo te interpreter wano translator. Okay? Ay Don Dorkyo. Mabalin ka di, dork langan tiawag yung kanyak. Dork. Iso ti kaya mo, dork. Hasta ti panang ibalikas yo. Saan niya sukatan ni ti letra A, jay letra O. Ay di pa ikat agbalinan dark no sukatan mi jay letra O iti letra A.
No, dark kunap di agbalina na nalidam tinamnam. Kinsan mo't nalidam ti panagrup-rup ayaw. Dark. Puno na ita. Trixie, pinasyarkata ay ayatan kaunay. Nga may haak guhing ngungo. Translation. Nga uray may saak aguseng wano ngongo. Sana parikot na ita, Trixie. Pasimpak ta sungom iti kabitan na palawen. Yaman na, Dok. Ay sana ka, doktor. Iso sa anak nga awagan iti Doc. Dork Dayjay. I see. Okay. Go ahead. Ngaya nga ngayon ni manangiman mo anya ang nga mamilya. Anya ka no? Kaya't ka agnanayon ti panangipatag mo kanyak agraman pamilyak. Ay, ayatan ka at tumukno sa dilangit, Trixie Bianco. Isu nga ikasarhan iti kabita na panawen. Wang no, ang haanan. Saan tangag kinaan? Agkasar kayo ka noon. Ay, alright, ay tangaminin. Ala, ipasimpakon, ta sungom, tanangipon mo, ken daddo mapay. Tapno makapagsarita tan dududwata. Nga awanan interpreter. Jaske. Una, uray dua kayong tulangan nga agsarita. Ta narigat mo't no aging ga iti panagidayo kat ada interpreter wano translator. Idamot anagos ti sasawimon, mother. Pagkasar kami pa'y mo't Ay kaumot unay daytan? Baha niyo mang nang ni thanks na inaanag meheds. Malaway, basaik. Sungbatan na kun Trixie. Nabayagay, nagdatdato nakin ka. Nga di nakmat sungbatanan iti wine. Na, Trixie ba tinagan na ito nag-text kanit ka? Mga na umaininoy manay. Na ang hao nga may nanang. Wait. Ibagak nga dito balay ta kasaom iti nasayaat. Maday no, cellphone latan ti pagsarsaritaan yaw. Nga nanang. Nya may nang ni buhin na inaanao. Ino ayak mga haya. Mga nga ang akong. Ibagak nagkasarkan. At la bisita malak. Ni breaks. Pinaunag ko na. May kasaritam. Nga yan. Mix. Uy. Ano? Ha? Agpada kayo? Hangungaw? Wala na. Ibras ko, panangayan ko. Imbaglakit din at angungumot ni Trixie. Iso nalakakla maawatan ti ibagbagang barok. Imbaga namot kun ka nga agkasaran. Uray, saan pa'y nararon panagkasar na? Uray saan pa'y anadanon ti panagkasardata, sigurado nga asawaan dan. Ta ikasarda ka nga rudan. Kaya yan Rixie, isagot ko sa bulan, mitwin, lulo na. Higa, mat, nya kahapumlan ni mulan ang mitwan nga ihango mo anya na hingunan nga anak mulan manglawlawak ini dalan ko ini nabi ibilang naungan kat ben brand gusto ti ko na ni Trixie Barok
Ibilang mula engen kas may sa a best friend. Saan kat nga ikarimpay ta bulan kada bitun nga isagot kun kwa na. Ay, just kay kamot. No, basta. Kaaya makayang ko. Ricky. Nga nina na maayang na anan mga hawaan niya. Mangingahan anak. Yung nga ang men na naangan. Sige no iso ko nam. Best friend. Ustaw, ti ko na ni Trixie. Ada mga sawa kun kwa na. Kun mangikasar kun kwa na. Iso nga ang best friend kayo laengan. Ta agkin kinaawatan kayo mo laeng nagsarita kayo. May sakan tun bisman. Intun agkasar. Okay. Ay unay nainhan. Barok. Wala na. Approve. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.